Vanoi gamtina kukicha te ho jose na bon chawin ni thla pha thlajing August ni sim som le thum Wednesday ni khuin zong ni thla thuso ngai ki du hite thuso ngai tau hite Thadou Inpi Assam hon zan hi August ni sim som le ni Tuesday ni khu chun Suhthengna lekha khat hin Sodoh win social media dunga hausa kon khat hausa phabep le Thadou Inpi Assam lamkai ho kimin pha tuma sanga manpur gama chamna thu dola Keulim na nakal sung hotcho ama hon thanei na thing set puma thupi anei zo hi kiti hi zolena la hin hitawang hi koima solna le happy na Thadou Inpi Assam le hauson akinei khapuitin Thadou Inpi Assam hon phundo na hin nei taw vi chule achi sa thajing ni sim som le khat sang ni le som ni lenga ni khua Thadou Inpi Assam letterhead mangcha thu ki su an ki bol cho Thadou Inpi lamkai ho hellowa ki bol hi ti phundo na le Suhthengna hong ki bol etin Thadou Inpi Assam hon hin phungdo taw vi chule Thadou Inpi Assam hon se bena wachun hitabonga Thadou Inpi Assam mina alam lo watu su hin bol ho hin lamkai hodinga pawmon na le ha sanna na simpi beo hin tukal koi masan hitabong hi abol kita lo dingin khamna hin kinei zetin Thadou Inpi Assam hon hin phungdo vi Sukile namle nampi thu seidinga ki vai hop na ki sim ho khellama eima phat sa sa koi macha icha lo lo diwa mi pi hinga ngi na ahung ki bole tin Thadou Inpi Assam president in thupur hin bole zedare hon sungdo subdivision hup sunga thangphung ta khamna theizo le apang mini cho Wednesday ni khonan manuvi zedare hon ama do te ni ucho kai khusiam guite zibol jang khumi khatto Langswan lal lungtul el khumi hilthone zedare khon number 4 to sirins pabe manamando vin chuchi khamna the amat do ho cho amat ten yule mi pi ho masangin chuchi zedare ho chun na hla pi taw vitin Thuso ki muchun hin phungdo taw vi meilei ho dam lebi daum na diu aso chat na ding wa lampium sun cho meilei ho scheduled tribe status akipi ding hi ahipen etin Manipur University Noya Department of Law alubu Professor Yumnam Premnanda kitipan phungdo e mele ho scheduled tribe status anakipi hileo tu sungale tul hi umlo hilding hitin ama pan seibe parliament na mele ho ma khuding gel na tu sei hi umbe se poitin ama pan phungdo e mele teleng pada na le simba sana zawba kitipa tule to Rajya Sabha MP pan parliament na ahulim na chun gampa mi ho illegal immigrants so holdo agang theipe na nung solding hi vetia sei cho Manipur Meitei Tribe Union MMTU hole Chief Minister Louis N Biren Singh Kitipan atosot na thu ho in phungdo taw vi chuchi MMTU hon dimanan boljing ho cho MP sana jaw bain Rajya Sabha an pudo hitin chuchi Thuso ki muchun hin phungdo in Myanmar le Bangladesh akuna gampa mi ho cho Manipur gam sunga dinga tizat ta Sodoh hitaw vitin zong chuchi MMTU hon hin phungdo taw vi Manipur state sunga political party ho zo sin akika wa akiboin ho zo siu akoi do photwa akipun khomowa chuchi chungchang thu ho apan khom na ding vin MMTU hon ngen zong na bolu vi Manipur state sunga private hospital ho PMJY card nei ho kizen theitalowa anu mucho PMJY card mangcha kizen pon ki theu hitaitin Association of Healthcare Provider of India AHPI Manipur chapter hon hin phungdo taw vi Manipur state government in kitip na bol nungwa chuchi PMJY card mangcha milham ho azen pon ki dingo hidanin zong hin phungdo taw vi chuchi PMJY service cho achi sa August ni simnga ni khwa anaki kha panan hitai achi sa August ni sim som le thum sangkhat jaget som kole khat ni khwa British son an khailio beauty kendra jiti ni kho Manipur government in petrol state ya amin vocho tuni kho chun meile hon an manguvin so chicken go na UNLF chairman an hi RK Megan kitipan ahulim na chun kumkit August ni sim som le thum petrol state ni khuting le pule pate ho zabol na le ngamle go huna apan la na ho zabol na in
pun vom black flag khai pan tau hi tin ama panan phung do e chule Manipur Chief Minister Lui and Brain Singin chuchi Patriots Day a hi to khilon chon media homa song an holimin Manipura cheng zalenam zo si panghom chi hi tin ama panan phung do in chule mele ho zo sin party thu akiboin ho pai hlau hitin gamle nam khan to machal na ringin panlau hiti tin en Brain Sing ki pan phung do e sikin go man na wachun Manipur Governor Ajay Kumar Bala in song panagalain zabol na agapi Meitei terrorist ho Meitei Tinoimi ho akigop khom now Coordination Committee Korkom hon India champlat ni khu Indian Independence Day kin gon cho boycott abol kitau win Thai ni khu jingka lam nidan khana khipat nilha lam nidan goble minute som thum chan total shutdown ding hitin Korkom hon hin phungdo tau vi India government in Manipur gam sungcho hunama ala lu do hidanin chuchi Korkom ho chun phamosa nau thu ho na phungdo win Sule India government in zalenam ki ka akitu mon ho apin do sa win dan tha apoda win Manipur gam sung asuboi jing vetin Government of India thimo chan vi Government of India and Manipur State sunga samthlat galsat ho sovereignty del ho sukhu na dingin Myanmar akona thingnoi mi ho cho suspension of operation SO minin among chaw win Government of India gu thimin meilei ho donin panalau win chutia Government of India chalo na ho zia tu chunga le tul hi hum kha hitin chuchi korkom thingnoi mi ho chon hin phungdo tau vi Myanmar gam sung boin ho cho Government of India in par gom ko makila uvin geopolitics akichi movin Suleiman pur gam sung su suboi ding be hila nawa asela Government of India vai hom khum theina ding to gon cho Government of India ikisi mo hitin korkom hon hin phungdo vi Government of India tu sunga le tul hi Manipur State akona gam tum del thingnoi mi kho sovereignty del ho sumang na dinga to gon asim nau khat hitin chuchi korkom ho chon hin phungdo vi media lampanga machal na dinga to gon kisim ho DSLR camera khat cho na ding le equipment chum ho cho na dinga panpina ong ki thumna video clip cho in muding ta sanomin koi to mang chuchi kin gona panlanu mo ma hile panila thei chi o hi atama thlom thu chu ma hi in I bon chawin ki pan kham ho sep khom chi lew hen I to gon ho lo thing ta I to do thei ding kinem o mi Israel to ki dozing Hamas sing noi mi khon him kham ceasefire thing sena needing anop lowang win phachom khara ding in him kham ceasefire needing anum win ceasefire hi hin kini wa te tan titin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na phungdo e ahin la Hamas sing noi mi khon e hlem thajing vetin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na phungdo e Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Hamas sing noi mi hochung in pressure abolzing in Israel mi sungkul tang ho abon chawa Hamas sing noi mi ho na hin thlado lo hilwa hi ta zongle United States in ceasefire proposal an PO Israel mi sungkul tang ho adam na lai ho mi som to mi thilong som le gate be cho Hamas sing noi mi hon hin pedo masaw hen tin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in phungdo e Israel le Hamas sing noi mi ho ni som gup sung him kham ceasefire agreement an nei theina ding win Egypt government in panasatin alazing vi Suchi him kham ceasefire proposal alotin te na ding chun Egypt in Qatar le United States to ki thua pan la ding aguzing vi sungkul tang ho ki le tu ding le Gaza Strip gam swan ne le cha chule angai cha poimo ho gana I macha restriction I macha umlo hila Gaza Strip gam sunga lut sa hin ding in zong Egypt in panasatin alazing vi Suchi ceasefire proposal United States in an pudo masat ho ana loting zopon azi cho Hamas noi mi khon demand tam ta abol ho cho United States le Israel in ana no pelo ziuvin United States le Israel chuchi ceasefire proposal a kunchun ana kinung khin thloni aung lungding August ni sim somlenga thaini khoting le US President Donald Trump to Russia President Vladimir Putin in United States of America USA gamsung Alaska muna khona ani hlonding hitan suchi Ukraine gal chung chang thu ho a khona ani hlona ding chun Ukraine lam kai ho apan sa lo nau chunga Ukraine President Volodymyr Zelensky in pomosa na thu ho in phongdo in Ukraine panglova United States of America USA to Russia in ipithu seding agolhon mong hamtin Zelensky in don zong na bole Russia President Vladimir Putin to US President Donald Trump in Alaska muna khona ani ding kun cha thlon a hitan
ahin la Russia sipai hon Ukraine gamsung Donetsk gamsunga agal bolun satain zomjing vin Dobropilya gamsung cho Russia sipai hon alun khumuvi United States le Russian khona neiding agod cho Russia dinga golzon khad hitan Russia ti changse wa pan jingu cho sube hiding chule United States akona gona sanctions akhungai na dinga Russia ten to gon thuta asi muhitin jong Ukraine President Zelensky na phongdo e tule to Russia sipai hon Ukraine gamsung ato phanaw mun ho adia Luhansk le Donetsk gamsunga Ukraine sipai ho zo si cho kitol do su helu hen lang sule tule to a Russia sipai ho le Ukraine sipai hon Ukraine gamsung le Russia gamsung gampheng ato phanaw mun ho kilhe to ding thu asei nong jeng vin jong Ukraine to so jingam hon Ukraine te su na satain adin piu vin Ukraine gamsung sukelo na ding thu ho in Ukraine te su hate na to so jingu vi Ukraine gamsunga Luhansk le Donetsk gamsunga kona Ukraine sipai ho kitol do lo hilding hiu vitin Ukraine President Zelensky na phongdo e Thuso ichanin kichai tai Thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha